megalayapost.news Kipai ba kasinong may kuling kilala aban paniyang ki kanyaw tali ki post electric ban pan poi boarding sa ki kaptu kani kilong yeng hapo kati kasinong bat ki badan hasanda bat kajela asam laru wan kadaw hangni bahakar po tarik mentaw bunay ki biriw na kasinong may kuling kila sedang ban paniyang da kabapan skamru da kadaw bilan henry katba ka jing pentray kadang yai lawan ki biriw na kajela asam ki bala persang ban pensange kati ka jing temu paniyang post electric kabalawan ra ka jingan ya kabajur bat kabala poi sadu uput jong ka jing show dan henry hakasingi kababun ki biriw na kati kasinong kila sedang biang ban penyeng bat penskam ru ya kita post elektrik da kadau bilan nalor kata kila laru ban penyeso ya ki wayar sam boarding na uway sa uway post elektrik bat kabala poi boarding sa baro kilong yeng hak tay kasnong bat ki badon kamban yo boarding halor ka jingla kasnong ban penyeng ya kita post elektrik na kabantaban pen poi boarding ha kilong yeng badon kam boarding na kalyang kasnong ka ajing ro bat sngongu yo konrad ke sangma menteri rang ba ka sarkar jela nang tayo ba sustenance satun MLA jirang namar bagila simkia halor ka te ka jingja bat kamtam hadian bakila yo jingtip halor ka jingsa pendik ki brio homai kuli hakapor baki temu ban penyang ya kita ki post elektrik ki bala penyang da ka Meghalaya snong mai kuli kilong betik kumbalawan penyang da ka Asam haki benta ka snong ummat block 2 hakabakar kompan poi boarding na way sa way post elektrik kalong ka ba compare na marki wayar ban sam boarding lada ban sop bat ka ba shamjing ya ki brio ki bamlian bantu boarding sekarang ba cingi cingi komurat ko ngam tela aro cingi sutung cabinet minister cingi ko ngam tela cingi chief minister cingna na ikode ya cingi komurat cingna ko na scheme kote onani geman cinga ko ba line de cingi nokbungarang dongan cingi cikrang yana line dongjamang line dongjani geman cingna na aro chinga skangdo disa bodaro issue wani geman asam side ko disa diktar kamu peace committee chingi erik chingi sar erik video erik dikar biya chingna peace committee kayo na ha asam aro Meghalaya ni ko jamande chingna bisong sakmunga kha ha chingchi ba sakmunga kaimena bisongna ba chinga line ko bisongba chingko agan ha chinga ching milli dongna samba mandirang milli dongna nanggen ini dongani gemen chinga bisongba agan haro chinga happy committee khana khani jamon bisongna ba line ona ha chingna bo na yahan angi agan ini te maina chingi chief minister ko chinga thela angade aro thai ada aganas ka chief minister aro chingi cabinet minister ba sudung ko am thelnas ka bangali bustu bupen aro montu bisongde ya bangali busti nisa ini bongja chingi peace committee khagba bongja ini geman bisong asam gomenang ba bisong ko support kaja maina bisongi ini dongobarang ba support kaja bisong beta ba sakchi bongarang dige maina bayo ba sakchi bongarang bisong ko ati ko all raimene ibam bisong ko chingko inu songna manjawani mana jamande chinga mandi bangaha chingi songni mandrang bangaha ini jamde ju khata jo aro asam side ni taksak bisongna mamung saloba police rang ba bisongna mamung sabut kaja chinga Meghalaya rang ni ba tonga police rang bisongba bisongko agana lasong maine ni niki dakngani lasong de bairai nisa bisong ako sekna dakam aro lekharang ko misoki mana maine ini ongja bisongde ini onga nudi ntang kata ini ye songni nongja bangali busti nisa ini geman chinga ingkote chinga jiongoba chinga ingkote namin manaha songno golama manchu to de yan angi aganen de yan ade skangde chinge komrat ko anga ramani gemen aganaska aro himonto chingi koban chinga maina gomen himonto asamni gomen koba anga maina metelaska rama ko chingi Meghalaya aro asamni chimni bisong sakeni meli dudi maikoba dudi ramana dudi thana mana odeng koba am thela maina do chinga rama chinga wasirang udi chinga rina mancha lungin diktaronga chingi ji dongobarang ba aro bisongi ji dongo asami dongobarang ba bisongba diktar chinga ba diktar ade rama ko chinga maikoba sol bisong sakeni mili mana dudi onna manude namama kon thela aro megalayapost.news